Zašto nema te snage? U čemu je problem po vašem sudu? Zašto ne može da se kaže u jednom trenutku, evo, ovo je tačka i sad krećemo zaista? Bila je najavljena i poreska reforma, ako se ne varam. Od poreske reforme dobili smo samo ovo povećanje poreza na imovinu i koliko sam razumela, prema nezvaničnim informacijama neće biti veće od 60%, znači izbeći ćemo od 2011. ono što je drastično bilo. Znači, imamo sad taj plan do 2020. koji je predsjednik Tadić iznao, vidim da su ekonomisti dosta skeptični po pitanju ostvarenja tih ciljeva. Zašto nema po vašem sudu snage da se to... Pa nemamo snage zato što imamo jedan politički model koji preferira kratkoročne ciljeve, a potpuno zanemaruje dugoročne. Mi imamo... Šta je dugoročni cilj? Dugoročni cilj je državni cilj da se kaže mi ovim radeći 2020. godine imat ćemo stanovništvo starije 10 godina nego sada, nećemo uopšte imati mladi ljudi, nećemo uopšte imati obrazovani ljudi 2050. godine. Ne, mi kažemo to ćemo uraditi nešto što ne možemo uraditi. Državotvorni element ovdje nedostaje. Ovdje se seče baza budućnosti. Mi imamo kratak cilj. Političari i politikanti misle samo sutra. Misli se na godinu i pol dana, misli se na 3 mjeseca. Vi imate takav model politički u kome je važno dočepa se vlast makar 3 dana. I za 3 dana trebaš sve da rešiš. Mi ovdje nemamo projekciju. Mi ne projektujemo, kažemo danas i bit će sigurno nešto što je sutra. Pa evo primjer rade, uzmite ovu legalizaciju. Vi mjesto kažete, niko nikada neće moći imati objekat bez dozvole. I ne može se desiti od sada pa zauvek da troškovi izgradnje nelegalnog objekta budu manji nego legalno. Ti uradiš upravo obrnuto. Ti i ono malo što su plaćali porez poslije ovoga, pa ko je lud da plaća? Vi šaljete poruku da ako ne plaćate kiriju, da će biti oprošteno. Ako ne plaćate porez, da će biti oprošteno. Ako ne plaćate bilo koju javnu dažbinu, bit će. Ako ne učite u školi, vi šaljete ovu poruku da će nastavničko vijeće u junu mjesecu svima dati 6 ili svima dati 2. Dobro. Ti to kažeš. I onda se čudiš što se narod tako ponaša. Pa ti ovdje stalno zamenjuješ teze. Ti ovdje ne postavljaš pitanje zašto ljudi ne plaćaju grejanje, ogroman broj ljudi, nego ovima koji treba da plaćaju, ti trebaš da povećati cene. Ti ovdje ne postavljaš pitanje poreza na imovinu. Zašto na 100.000 građevinskih objekata niko nikakve poreze ne plaća? Manje se da izađe država da kaže od koliko imamo kuća i stanova u Srbiji i koliko ljudi uopšte plaćaju porez. Ne. To nije ni bitno. Bitno je da ovi koji su se prijavili, koji su ušli u sistem da plaćaju sve više i više. Ono što ja tvrdim, da nema te cene grejanja koja je rentabilna ako 10% ljudi plaća grejanje. Da nema te poreske stope ako sve manje i manje preduzeća plaća poreze. Da nema tog rješenja. Mi potpuno idemo nizvodu.